Da bismo započeli rad u C++, svakako bi dobro došlo preuzeti neko sučelje za pisanje programa u C++, pa u svoju web tražilicu piši dev C++. Ovaj prvi link na sourceforge.net, to preuzmi. Sad ja to neću preuzimati, jer već sam preuzeo. Pa kad se preuzme taj setup, pokreni, malo pričekaš, engleski, slažem se, dalje, instaliraj, opet malo pričekaš, gotovo. Ok, pokreni dev C++, ovo ćemo next, ovaj font ja stavim na Courier New ovako, bez previše razloga, malo da vintage izgleda, da. Odemo file, new, source file i dalje nemamo pojma kako što, pa zato sam ja ovdje. Osnove jezika C++. Kako napisati C++ program? Prva u nizu prezentacija, pa odmah krenimo. Najjednostavniji C++ program koji možemo napisati izgleda ovako. Ima dvije linije. Prva linija kaže int main i druga return 0. Ako nemaš pojma što ovo znači, to je dobra stvar jer smo na pravom putu, jer do sad i ne trebaš znati što ovo znači, ali objasnit ćemo te linije. Prva linija obuhvaća kod koji se izvodi pri pokretanju programa, a ona obuhvaća kod ovim vitičastim zagradama. Dakle, otvorimo vitičaste zagrade, pisat ćemo naš kod i zatvorimo ih. I ova druga linija, ona vraća operacijskom sustavu da je program završen i ona će dolaziti na kraju našeg koda. Ajmo pogledati šta to znači da je ovo najjednostavniji C++ program koji može napisati. Da ja ovak nešto udaram po tipkovnici i stisnem F11, što znači izvrši program, odnosno kompiliraj. Stisnem dobro, može, sad ja sam već imao tu neki file. Dev C++ kaže nešto stray, neki znakovi u programu, INRK, does not have a name i tako dalje. Dakle, to nam se ne može kompilirati jer to nije C++. Ali ako ja napišem int main, malo ću povećati, int main i onda napišem return 0 i stisnem F11, bože, napisao sam return, return, šta sam ja postao disleksik, tak. Program, nešto se dogodilo. Ja ću odmah reći da ovo znači da se program pokrenuo, ok? Dakle, nešto se dogodilo. Svakako nije dolje nešto pisalo crveno. Također je vrlo bitno naglasiti da iza svake linije u C++ dolazi točka zarez. Točka zarez označuje, odnosno razdjeljuje naredbe. Dakle, jedna naredba, točka zarez, druga naredba i tako dalje. Naši programi, kako će oni izgledati? Dakle, naši programi neće izgledati ni slučajno ovako. Mi nećemo se baviti nijakvim sučeljem na ovom kolegiju programiranje 1, već naši programi će izgledati ovako. To će biti neki ispis u konzoli, kao u onim danima nekakvih DOS-ova i čega već. Dakle, naš program će komunicirati s nama tako da napiše neku naredbu, unesite brojeve, mi ćemo unijeti neke brojeve i ovisno o zadatku koji ćemo dobiti, nešto moramo napraviti i znači završetak obrade tih podataka koje smo mi unijeli, bit će ispisan i to će biti završetak zadatka. Sad, onaj program koji sam ja bio pokazao, najjednostavniji program sa dvije linije koda i onim vitičastima, on ne radi ništa, dakle. I on je potpuno beskoristan jer samo se pokrene i odmah javi operacijskom sustavu da je završen. U C++, koji je nasljednik jezika C, koji je bio pisan za programe operacijskog sustava, u jezgri tih jezika ne postoji naredba za upis podataka u program i ispis podataka iz programa u nekakvoj konzoli. To je sad pitanje, pa kakav je to programski jezik koji sam po sebi u nekoj svojoj jezgri ne dozvoljava upis i ispis programa? Evo recimo da ću usporedbu s Pythonom. Python se otvori ono idle sučelje, idle Python, jel? I upiše se neki print nešto i on odmah to ispisuje. On u svojoj jezgri podržava upis i ispis. Sad je pitanje kako to nešto Python podržava upis i ispis, a C++ ne. Pa zato jer, kao što rekoh, C++ je napravljen na temelju jezika C, a jezik C je bio namijenjen programima operacijskog sustava koji ne zahtijevaju u biti konstantno neko unošenje podataka i ispis podataka. Ja recimo kad upalim svoje računalo, i recimo sustav Windows, ja ne želim da meni nešto skače i da ja nešto moram, ja želim da se one točkice vrte par sekundi i da ja mogu dalje ići raditi. A programi odrađuju sve, oni provjeravaju kako je stanje hardvera, ovo ono. Tako da su inženjerci odlučili držati jezgru jezika C minimalnom kako bi dobili maksimalnu brzinu izvođenja. Tako da je recimo operacijski sustav pisan u Pythonu, vjerojatno bi ga mogao upaliti, otići na kavu, oženiti se, imati obitelj, umrijeti i još nekih 2500 godina
operacijski sustav se ne bi digao, dobro, sad sam malo okrutan, ali to je tako, znači jezik C je namijenjen velikoj brzini. I tu dolaze u priču biblioteke. Biblioteke su direktori, odnosno dokumenti koji sadržavaju kod pisan u jeziku C ili C++, mislim, kada pričamo o kontekstu jezika C++, i ti direktori sadrže detaljno opisane razne naredbe koje će nama dobro doći. I kada mi želimo koristiti neku naredbu, mi nađemo biblioteku koja ju sadržava i uključimo ju. Kako se uključuju datoteke? One se uključuju pred procesorskom naredbom #include, jel? Popularno hashtag. Dakle, ove ljestve include. Ajmo vidjeti što to uopće sad sve znači. Mi želimo da svaki naš program ima mogućnost unosa podataka ili barem ispisa podataka. Nema programa koji ćemo mi raditi na ovom kolegiju, a da ne mora imati barem jedno od to dvoje. I biblioteka koju ćemo u svakom programu imati zove se ovako include, zove se IOStream. Ovo je naredba koju mi uključujemo, dakle predprocesorska naredba include IOStream. Input, output, stream, ulazno-izlazni tok. Dakle, mi ćemo u svakom našem programu uključiti tu biblioteku s naredbama ulazno-izlaznog toka. Što to uopće znači? To znači da mi ćemo u svakom programu koristiti dvije operacije, CIN i COUT. CIN, ako već imaš iskustva recimo u programskom jeziku C, to je ono što je prije, što je bilo korišten, scanf, a cout printf. Ako imaš recimo iskustvo u programskom jeziku Python, onda je CIN nekakav input, a cout print. Ako nemaš iskustva u programskim jezicima, onda će se CIN koristiti za unos podataka i cout za ispis. Ja kada sam ovo učio prije negdje 1,5 godine, onda sam zapamtio mnemotehnikom da CIN, ove dvije, mislim to su nekakve šiljate zagrade, ja to zovem strelice čisto da si olakšam život. Dakle, te dvije strelice idu prema desno i kao on ulazi, jel, CIN pa ide s lijeva na desno, tako mi čitamo, jel. A cout on izlazi pa ide s desna na lijevo, ili pak isto možemo reći cout je veći pa je sebičan pa pokazuje na sebe tim strelicama. Vidite, nužno je znati da ne možemo ih miješati, dakle taj operator, on mora ako je CIN pokazivati u desno i ako je cout biti prema lijevo, tako da to treba dobro zapamtiti. Sad možemo vidjeti kod koji će svaki naš program morati imati. Tu su neke linije, dakle imamo liniju include IOStream, using namespace standard i ovo što smo prije rekli int main i return 0. Ako i dalje ništa ne znaš od ovih linija, isto nije loše, isto smo na dobrom putu jer za sad i ne trebamo njih razumjeti, ali ajmo ih objasniti. Ok, rekli smo da include IOStream sadrži naredbe za opisivanje i ispisivanje podataka. Using namespace standard, to nam olakšava korištenje naredbi za upisivanje i ispisivanje i u svakom našem programu ćemo koristiti taj using namespace standard. Tako da to, ajmo samo reći da će ići. I naš programski kod upisuje se evo ovdje negdje, znači između ovdje što napišemo int main i otvorimo ove vitičaste i nakon što napišemo return 0. U principu ovaj return 0 i nije nužan u smislu kao što su nužne sve ove ostale linije u našem kodu, ali bez njega to je isto kao da recimo imamo dan bez kave, jel? Može proći, ali nije to to. Kada sam bio otišao tamo onaj drugi prozor i stisnuo F11, onda se nešto izračunalo i otvorila se konzola. To izračunavanje je izvršio program prevoditelj. Naime, C++ je kompilerski jezik. To znači da svaki put kada mi napišemo tekstualan opis našeg programa, našeg procesa, ovaj prevoditelj, dakle compiler G++, on uzme naš tekstualni oblik zadatka, odnosno programa, i prevede ga u strojni oblik, odnosno izvršni oblik koji procesor može razumjeti. Pa recimo, ovako sam napravio neku datoteku koja je imala samo ove linije što sam rekao da su nužne. To kad kažem da su nužne ovih 5, to znači obavezno moraš znati. Dakle, ne da nema dvojke bez da to razumiješ, nego to je dakle iznimno nužno znati na pamet. Dakle, to se treba naučiti na pamet. Recimo što je ta datoteka zauzimala 78 bajtova, kada se takav program prevede, on zauzima 2 megabajta, dakle je 20.000 i nešto puta više. Evo recimo, ovako vidimo kako to izgleda kada se to prevede, pa otvoreno u nekakvom hex editoru. Dobro. Ajmo sad vidjeti, obično kada se uči neki programski jezik, onda se napravi program koji ispisuje Hello World. Pa, mislim, to je onak malo isforano, ali eto, zašto ne. Idemo napraviti program koji ispisuje Hello World.
to je tamo opisano na slajdovima, ali ja ću to napraviti u DevC++. Odmah ću reći jednu jako cool stvar koju možeš odmah napraviti, budući da sam rekao koje su linije nužne u svakom našem programu, idemo napraviti da svaku novu datoteku koju otvorimo u DevC++ već sadržava te linije. Podemo gore na Tools, Editor Options. Snippets, Default Source. Dakle, otišli smo na Snippets, Default Source. Ovu ćemo staviti kvačicu Insert the following code into every new empty file. I sad ćemo napisati ovo što smo rekli, ponovimo još jednom. Dakle, u svakom našem programu trebat će nam biblioteka IOStream za upisivanje i ispisivanje. Će nam trebati ovaj using namespace standard, ok. Int main, zagrade, otvorimo vitičaste, zatvorimo vitičaste i na kraju tih vitičastih ćemo staviti return 0. Tak, ok. Da vidimo da li to radi. Evo radi, sad sam napravio neki novi file i on stvarno sadržava ove stvari. Ja sam opet napisao return, ja stvarno ne znam što mi je danas. Samo da to ispravim. Dakle, return, ne znam šta mi je. No dobro, to je najmanja greška što se može napraviti. To je greška koju kompjuter javi prilikom prevođenja, da nešto ne valja. Velike greške će biti one koje nećemo znati ispraviti. Dakle, da, rekao sam, idemo sad to napisati. Program koji ispisuje hello world, rekli smo da operacija za ispisivanje cout, pa napišemo cout, ove dvije, te kose zagrade, crtice, čega već, strelice, jel, u lijevo i napišemo navodnike dvostruke, hello world, evo ga. I sad kada ja stisnem F11, me pita da sejvam, moram sejvati spremiti. Evo vidimo, sad stvarno je ispisao hello world. Možda ovo sad ne izgleda spektakularno, možda nije ono što je očekivano, sada ćemo tu naučiti nekakav GTA 5 napisati, ali evo, to će biti naš početak, dakle svakako ispisati nešto. Ok, onda možemo recimo napraviti još jednu zanimljivu stvar. Idemo napisati ovako, cout, ovo je u novom redu. Super. Ako sad pogledamo, iako sam ja u kodu nešto stavio u novi red, bome, to nije u novom redu, jel? Pa sad moramo koristiti naredbu za prelazak programa u ispisivanje u novi red. To ću napraviti ovako, cout, endl. End line, završi liniju. Evo ga, hello world, ovo je u novom redu. Dakle, napisao hello world, završio liniju i ovaj end line ima svoj simbol, kao što je recimo, ne znam, evo tu, duplo V ima svoj simbol, tako i naši, odnosno općenito znakovlje, ima svoj simbol za prelazak u novi red, dakle u računalu. Kada stavim kosu crtu n, to znači pređi u novi red. Isto kao da sam napisao cout end line. Vidimo da to isto radi. Također, mogu napraviti još jednu cool stvar. Mogu ovdje maknuti recimo točku zarez, ovdje maknuti cout i to će i dalje raditi. C++ on ne gleda uopće što se nalazi u kojem retku. Evo za recimo Python. Python dosta ljudi zna, pa onda to mogu uspoređivati. Python ono prati kako ide što u kojem retku i tabove prati i to sve. Dakle, ovdje to uopće nije bitno. Ovdje cijeli C++ program može napisati u jednom retku. Samo točka zarez je bitna gdje dolazi. Tako da, evo, ovo znači da možemo i ovo napraviti. Cout možemo staviti više toga za ispis. Ok, izvrsno. Sad na prezentaciji, koja je u opisu videa pa se može i tamo pogledati ako nekom ide na živce, se može preći ove sve što sam sada rekao. Dakle, evo tu ovo se objašnjava, novi red, može se ovo napraviti, ovo, dobro, izvrsno. Evo program koji ispisuje korisnikov najdraži broj. Mi sad želimo i onaj cin koristiti, unos, unesi najdraži broj i najdraži broj iznosi. Ajde, kako bismo to mogli napraviti? Prvo ćemo napisati unesi najdraži broj. I sada moramo znati taj broj koji će korisnik upisati, moramo ga negdje pohraniti u memoriji. Sljedeća prezentacija se bavi varijablama, ali evo odmah ćemo pokazati kako pohraniti neki broj, odnosno kako napraviti brojčanu neku numeričku varijablu. Napišemo int, što stoji za integer, dakle cijelobrojna vrijednost, i napišemo naziv varijable, na primjer broj. To ćemo se baviti sljedeći put vrlo detaljno. I sada kada kažem cin broj, to znači što god da korisnik unese na svojoj tipkovnici i stisne enter, to pohrani kao numeričku vrijednost u
neku lokaciju koju smo mi svojim riječima nazvali broj. I sada kada kažemo cout broj iznosi, opet napravim ove dve, napišem broj, sistem F11, da opet to kompiliram, 5 i kaže broj iznosi 5, tako da eto, to funkcionira. Evo da vidimo kako je to ovdje napisano. Evo, ovdje sam također stavio još i usličnik iza i kosa crta N da se pređe u novi red, čisto reda radi. Uglavnom, dakle, mi možemo i dalje pisati nešto nakon što smo ispisali neku našu varijablu ili šta li već iz programa, mi i dalje možemo ispisivati, ajmo reći, riječi, odnosno neke stringove što ćemo kasnije razumjeti. Program koji vraća korisnikov broj, najdraži broj plus 1 se može izvesti na više načina. Prvi način koji je, ako imaš ikakvog iskustva u programiranju, osnova, je dakle broj jednako broj plus 1. Ok, sada ako pogledamo, ako ja unesem 4 recimo, on mi kaže broj iznosi 5. Dobro. Drugi način na koji ovo može napraviti, koji je procesoru jednostavniji, to je da napišemo broj plus jednako 1. To kaže, odmah varijabli dodaj taj broj 1. Sada ako ja napišem 4, 5. Dakle, ovo je sada brže što se tiče, samo procesor je lakše, onako da smo mu dali neku lakšu vreću da nosi, jel? Ili najbrži način je onaj otkud dolazi naziv C++, a to je da dodamo plus na kraj naziva varijable. Taj plus je u biti inkrementacija vrijednosti, odnosno povećanje vrijednosti za 1. Dakle, broj plus znači povećanje vrijednosti za 1. Tako je recimo bio originalni jezik C, a C++ se zove tako zato što je nadogradnja, jel, kao inkrementirana verzija. Jer C++ dozvoljava objektno programiranje, on je uveo klase. Mi se uopće nećemo baviti s klasama, niti s objektnim programiranjem. Sve što ćemo mi raditi na ovom kolegiju je u biti isto tako bi funkcioniralo u običnom jeziku C, a osim ovih C-outova i C-inova. To bismo morali koristiti malo drugačije, ali evo, sam to htio naglasiti da to što mi sad radimo C++, to je u biti C. Mi nećemo, za sad, na programiranju 2 se bavimo klasama, ali o tom potom. Ok, evo ovdje sam napisao ovu prvu vrijednost koju sam napravio, također, evo tu sam prvo ispisao recimo broj, tu, dakle korisnik cin broj je ovo, onda cout broj je ovaj, onda se broj poveća za 1 i onda se tek nastavlja ispis plus 1 jednako i nova vrijednost. Tako da biti ovo ispisano, ovdje je nešto odrađeno, dakle povećan je taj broj za 1 i tek se onda ispisalo sve ovo do kraja. Eto, to malo prouči. A također postoji, da, kao što sam i rekao, broj plus plus može biti i tako. U budućim prezentacijama neću više pokazivati ovo include IOStream using namespace standard, to će se podrazumijevati u svakom od naših kodova. Evo, samo bih još htio reći jednu stvar, a to je da će prezentacije koje sada slijede u narednim videima na ovoj playlisti, na ovom kanalu, će biti rađene, odnosno su rađene po knjizi Programiranje u 14 lekcija koju su napisali profesor Mario Konecki i profesor Alen Lovrenčić. I to je naravno obavezna literatura na ovom kolegiju. Tako da, evo, nadam se da će ova 4 prva filmića pomoći tebi možda nadoknaditi neke rupe u znanju vezano uz programiranje ili možda jednostavno obnoviti znanje ili stvoriti novo znanje, kako god, ja ću biti jako sretan, a u sljedećoj prezentaciji bavimo se varijablama.